Ikundi kia Meru New Dawn gichumirite kumeneria rwangi rwa ugambithania Kenya iberete Martha Koome na amenya atongerete maithakiri rwangi ruu na bakamwona ja maithaki nyawe bakiaria miarieje nyuma ya koti kwatha gavana Kawira gwita na mbere gukara obisi-ini gwa kagita gantu kuingi gana rimwe 20 bakuga ntuko cia Nandi mbeca ichi gutumirwa antu bakaga kwewa kioto ndene koti nkuruki bamenerete abunge ba Meru bakiuga nabo ibatuikite atongere bagwitika area mantu jonthe na gutekyo bakuona kumakiri thirikari nene baretera Meru. Akiama ba Meru New Dawn ni bethirite bagitegera bunene mugambithania munene Martha Koome bakimuria atongeretie manjanji jate na uma jaria bakuga akibomba kwaja na kioto uri na mbeca kana ukienda gutetheka koti no mwanka ugure kioto baugite bo nyuma ya ntariki 18 ndire gamba ria Meru rierigiri kugitwa rethire rikirika kana rikathikirwa kaire nyuma ya ntuku igana rimwe ria 20 na kira gigakuonokia Martha Koome tigothithie radical surgery in the judiciary uturitire bamamuyes na bamamuyes bau bangi narua in Meru. The talk is imbecha ingana turaikiria njanji kenda magamba jagambo in our favor. Justice Martha Koome, you have a responsibility. We want to see you act. The judiciary is now no longer a judiciary, it is a judipesa, where money is ruling supreme. Martha Koome, petition yereteroke Judicial Service Commission areo chair iguru ria judge urora nenkanire ruling inya mtoteta skuru akwerwa ruling ewete bui. Status ya that petition niriko. Number 2, ni atabomba gwetikiria judge anenkanira ruling na ina onda zitarombi petitioner. Kuringana na atongeria barua kuorotwa ni thirikari nene bamwe minister bangi abasena na bangi kirindwangi mwanya ndira mukathe arapointira antu githumba kwigwa be thirikari ne bubatero tura bure ajumbe ba Meru bwatwira ne antu bana ba Meru ba thirikari ne katesi ya utongeria bwenu butongeretwe ni chairman wenu wa Meru. Kurukia atongeria baba titigirite akwe munini wa rais Kithure Kindiki bakiuga thaiji niwe mundu munene wa Meru o wamwe rais William Ruto na Kinyaka Wira Mwangaza. Poro abori tiga wiki anto Kindiki either wena Kindiki kana wena anto naja Kindiki nara twenderie andi Kindiki gwe marieto ja kweja remunyarekirwo urugerwo te kwena njamba ije igamba waugaire ritwe kenda go gamba wenka gamba kana unakura ngiri magana jana nayo je naja we Kindiki karionga gukua watwiroka gwatamba weta monywa gukua watwiroka gwatoragani weta Sniper gukua wauga seneti ukagwata inyore waejanire mbecha wetabo akara noro waejanire mbecha uriona atwe kweri Kindiki mwanke ne jwa kwa tharaka na kiago urajukirie yonde giatonyere tharaka uratigire uri minister wa interior ende watiga ng'ombe ikia watigania ng'ombe ikia wegembe gutisa gutikurua owe ja worua kwa north left no athirerie ndwa na ndike tikire thire north left na ndito geta gwita Molcomen urugo ri principal assistant wa Ruto no uri we no nto Ruto akunda roje ugakunda akaranthe wakaranthe aithwa ukaithwa akwenga wane na barabara ya Meru yathira ni Ruto na Kindiki bagwatanira Kawira bakuria Meru ikuthira na tukiuga akimantho ya sawa sawa na yetisa sawa terasima Meru ejenge ena meri nyene ne kenda tharaka yukira terasima orage Meru ejenge ne kenda tharaka yukira. You can build tharaka at the same time okay build Meru. Can be a statesman tiga manto pete tiga manto jako regionalism tiga that level of pettiness. A Meru itokwenda kuona deputy president wa Kenya no wanda Kiambu aja na Nyeri bagwa appointirwa no deputy president baga appointirwa CS batatu
kana bana rĩrĩa Meru ĩrĩa ete Ruto kura 100,000 has been left in the cold. We are not as foolish as we look. Kingine baugite ni undu thirikari ya Rais Ruto niregete kuba utethio bwa kunogokia mwenda wao mutigaire sniper bonande ni boretie DP wa Kabere Rigathi Gachagua o amwe na Kalonzo Musyoka na bangi kwithira bagitonyera gatigati kenda bakabatetheria kunogokia sniper na nkuruki bakiuria bunge ba Meru urote kwade na mugambo jwa mukari agatinda kweja mathikone jau na nonto nande professor na kinya nambe mwendene Kenya iburarero tutetheria kurukia mwana wetu ra worwero kisiasa nande itoweta antu bawendi bobwea Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua Wamalwa Natembeya na bau bange bonde baraba kuiba bena sympathy na antu ba Meru na mwana ora worwerwe MPs beto ba Meru akwethro tesiendentifae na batwe uahate thirikari neto inyeta neto ekera kathatha nkingo akolwa okinyethie kinyore yaku mathikwene ya sniper bokore otorombera mbecha kere thirikari ra yaureka muchiyo justice tothika sniper bokore oturira mbecha kerebo nande akwethro botera thithio na boteraria kuma ntukwera Meru enyanyasirwe bokanona kwa ya mathikwene ya sniper